ese nkubaze bimaze iki? Ese bimaze iki kutanyurwa n'ukuri? Buriya bimaze iki kugenda utaziyuge? Ese bimaze iki kwitwa umugore ukiri umukobwa? Ese ubundi ubona bimaze iki kuba umugabo mu rwundi? Mbabarira umbwire, ubona bimaze iki kubyara nturere? Ese bimaze iki kubaho utazi impamvu uriho? Bimaze iki se kuri umuntu ugahuha? Ese bimaze iki kuvuka ukiraga umuruho? Bimaze iki se kuvugira ku mutsi w'iryinyo? Ese bimaze iki guhema uguseguye? Kuri wowe bimaze iki kwiruka ugasiga uwo mwaruhanye? Ese ubona bimaze iki guhakana urubyaro ngo ukunde ushinga icumu mu mbuga y'undi? Ese ubona bimaze iki guhagarika umutima ijosi rishinze ijisho rireba iby'abandi? Ubona bimaze iki se gukoma isahane warangiza ukayimena kandi umaze no kuyikomba? Ubona bimaze iki kwikorera amakara kandi iyo ujya ari kure? Ese ubundi ubona bimaze iki gufubika utabikeneye? Ese bimaze iki kurya utwawe ukikuza utw'abandi? Ese ubundi ubona bimaze iki kwiratana ubwanze bw'ifaranga ritagura ubuzima? Bimaze iki kwandika ntusome wasoma ugasiba? Buriya se ubona bimaze iki guhabwa ukagaya ukarutwa n'ihene ibanza gupfukama mbere yo kuryama? Ubona bimaze iki se gukunda guhabwa mu gutanga ususumira? Mbwira icyo bimaze.